Riwruoge mopogore opogore marango ngima jamni e kaunti ma Marsabit koro riwo lwedo kanyakla machiwo tiegruok ne weg punde e kaunti no e yore makare machiko puodho marito punde gi kod jamni mamoko. Kaluwore gi tim mar pidho punde nyasore ma jodak ma kaunti no osebedo katimo, giwacho ni gino osebedo ka medo punde teko matiyo matek kuom kinde malach. Tim makamano wachore ni jodak noyudo kowuok kuom jowetegi matong' ma Kenya gi pinje mag Ethiopia gi Somalia. Riwruogo kaachiel kod Ten kaunti ma Marsabit osingo dhi nyime gi chenro no mar tiego jodak no mar neno ni tim mar pidho punde nyasore orumo e kaunti no. Punda wanapewa bangi kwa hii maeneo na tulifanya kazi sana na department ya veterinary hapa Moyale sub county na tukahamasisha sana vijana ambao walikuwa wanapewa wanyama bangi na tukawaambia wasimamishe hiyo maneno na wasiendelee kwa sababu utumizi wa bangi kwa punda inaathiri sana afya yake sana na mnyama anakuwa affected vibaya sana, hawezi hata kufanya kazi ambayo anafaa kufanya vizuri, na pia sio mzuri kwa maslahi yake kiafya. Hiyo mambo unajua ilikuwa imekuja kutoka sehemu za Somalia, ndio watu walijifunza huko upande ya Mandera. So kwa sababu hapa ni mpaka na watu wanatembea pamoja, ndio hiyo tabia iliingia hii sehemu yetu. Lakini tukitumia community mobilizers na community disease reporters, tumeweza kuhamasisha jamii wakawacha hiyo tabia. Today on at Elu, a dam called Arbor, for a donkey clinic where we are doing mass vaccination of donkeys against rabies and tetanus. We are also doing deworming and treatment depending on specific disease condition.